liwaliwa ti amin nga Ilocano. Adad tuya ti programa amang repet kadatay nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biag ken ayat. Sonata ang kansunan dagat ipagayam yung Manong John Seriales ken Yan Mark Pastor. Programa na isang Salomina asagot ti 4-decade Duo Production Incorporated. Binuangay ti OFWs nga nagkapupay kadagiti kakabsat tayo sa Jay Balasi Utaaw. kaya dito yung laing mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Arubata kami at kami manan nga FDD amang liliwa ken nagpagkatawad mangkumpleto ti Domingo bayat ti panaging inanayo kabayatan nagtipinatek kay nga Ilocano. Kapsap. Ayan karo ba? February 26, 2017 kat sumangbay manan dahil ito ang akong agangkel. Dito pagtaingan nyo kat kunami. At kami manan. Nakakadati man tila sa titalong nga oras. Anap nun tiya ayan. Isya. Pagpagka. Balbal sen. Ken na dumaduma pa yung arik na. Ngaro, danya mo na lugar tayo niyo tata. Itaman babalay yung agulundag. Ako bubrati na duma-duma. Kas kumateglablaba. Mangmangan. Ag plan-plancha. Pal. Ag kay di tarubayan ti karubayo makichismis. Ag sing-singir, ag patpataya mo na nyama. Ay na. Weteng. Ay, diyan lang mo, na nyo ipatpatayan. Oh, di taman palengke habok. Lalako kayo man. Di tadalan, nagmanmaneho man. Bueno, pasaheros. Dra-drive ti tricycle. Kuliglig. Nakaisem ka man. Nakasimangot ka man. Nakamuragrag. Ayan. Kunot-kunot no. Nagkakadatay nga karuba. Dito yung lang nga po 97.7 Sweet Radio Santiago City. Kada ito karuba yung apada yung nangisit. Isiko na. Nangisit. Nakorsing. Manong John Seriales. Karuba. Kahit kalangan nyo nga John Mark Pastor. Kat kunami. Agis iso ka. Tapos pumudaw ka. Ngaroy karuba. Para kadagit-ikit daw kan mga blao yo. Ag-text kayo lang nga po dito yung official text line tayo over 0977-369-1552. Ayan, kata ito yung mga pasat kata kablawan tayo man dagiti naka-online itata nga mata mga dumdumgagan apo iti kabang-ibang weno iti ba balasyo tao. We have Kabsat Gladys Canef. Ayan mo. Ati Kathy Cabal Salvador nga kawit dito no. Basta umay dan tuloy katapusan ti Marso dito tanto apo para makinanggay kadagiti pada tayo nga Ilocano. Kasama kini ading Sonia Castillo nakastrek matatao. Sonia Castillo Santiago nga DJ Italy kan syempre tayo apirat ko Joel Tomas. Ang kinianting Milita Liana DJ anang bansa? Lebanon. Yeah, Lebanon. And we have Elaine Rosendo. Of course, Nanay Darlene Cano of Chicago, Illinois. And Martin Acosta. Evelyn. Ayan, dahil kita po ti manariman online. Dahil kahit na po ti text ka na kami. Ulit namin ti text line, balong. 0977 369-1552. Nagbayang. Ini ka mo, di-charge na. Lobat. Abay, lo mga dagos. Malog-lobat. Apa nga eh. Ano ka? Or no siya mga nalaing. Napano na tayo ako paperiti ko Kuya, magandang tanghali sa inyo. Kumusta kaya? Pwede ba ibasa? Apo, nagparta mo ta. Agkantataman pa yung may sa balong. Sige. Nagpartak ka mo din. Kaya mga tagos ti basa TV messages. Tanong mayat. Kumansyon kami ba ikaro ba? Dahil tinga road. Sumara tayo amin with this piece.
ay nagtangsik abuya enti cha-cha, cha-cha-cha Ilocano. At lalo nung udaan nagtaraksik ni Ilocano. Rikus and salunan dagiti saksagada at kikitan, kikitan. Atras apat pagayang iwanes west mudaita imam. Nakangirik lang talo at cha-cha ni Ilocano. At lalo nung nakainom matabay tipak na alumitlo. Idumog-dumog na santo akyat sa maniobra, maniobra. Ay nagrambak ang buya enti cha-cha, cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha Ilocano. Lagoy tadek, lagoy ni Ilocano. 180 ang pusi-pus timbakat na ang maneho. Sa tantuwa kibing arik na bolang lagto-lagto, lagto-lagto. Ay nagragsak abot no, iti cha-cha, cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha Ilocano. Cha-cha Ilocano. Cha-cha Ilocano. Cha-cha Ilocano. Ano po, subaya comeback. Sige lang kaya, sabot na. Ay rulaw, nakamana mabalain. Sabunto ko ta sa kita tulang mau. Mau kakak, kasin lula. Lokot tigaw bigay. Babagak kinaya. Hehe. Aliman, atras, abantay. Atras, abantay. Aw, kunakungkad. Mau kakak lulaw. Cha-cha Ilocano. Cha-cha Ilocano. Cha-cha Ilocano. Okay, sige, good afternoon kaaro ba at apo nagbalintang 11 dito online tatakat madi mo matandaanan no nasunod dito kaparparon raang nag-online and once again good afternoon kini manang Darlene kan and Niño de la Cruz
2-397 kung ito. Hay karuban na yung mga oras yun dito. Kung nanamot. Kan, kita apit ito i-charge mo dito? Oh, insaksak ko. Insaksak mo, tawag mo 20 charge na tayo official text line nun. Kim Mapsuot. Kat, agur ka may isang charger na nga ro dito. Ikabil mo man dito sa barbaring mo ba? Oy. Padasa mano mabalin. Tas laking ka. Oy. Awamut, di siya. Ate ni, ata. Aha, kat Domingo manan, manong palakasan na naman po ng radyo dito sa San Sebastian. Namat ni 1273. Ayan. Thank you very much, Abu, dito sa San Sebastian for keeping us your background every Sunday. Kat sinusintingag man dati ka dati pangawis na kanyami. Ayan, sige pumasa ka ba? Oo. Naimbagal daw Kuya June, kinating Gem. Wow. Dito stasyon 97.7. Kablawag na kita karobang dito yung barangay Gayong, Purok 7. Cordon Isabela, Mr. and Mrs. Ariel Ferrer, Jane Simangan. Ferrer, nang runakin lakay ko, Lando Aglibot. Pagkito ko naman Kuya, dyan laglagi pa yung mga nagkurangak. Ito'y nagkablaaw, Meli Aglibot. Wow. Laglagi. Thank you so much, Madam Meli Aglibot, for texting. Naimken na imbag nga panagdangdangig yun dito. Cordon Isabella. Sit on the ultimate Game of Thrones with your free Zodiac Wars access today. Manay global. Sa pali mo. Kung ano niya dito ang babasaan mo, na po dati nag-text na English kung naalaki din. Good afternoon, Kuya June. Ken Jenmark June Fernandez po ito ng Barangay Baniket, ang Adanan. Nakasiksika dito ang programa yun dito yung Barangay Mi. Great kuman, dyan itong anak ko ni Jana Ken Paul. Kastama dyan itong dungwag nga asawak ni Joan Fernandez. Request ko po dito sing-sing ni Ayat. Thanks po, Kuya. Ako pa di sing-sing aja pala bato. Di pa ila bato, tisimang po dito. At ay sing-sing ka, apo, ang penga na aramid, pumapanday dito. Pakablao man FD ni Juanito Sabado, agluto di adobo nga topats. Kininanay kong milang nga, agong ungot. Apay nga kanamin nga, taga-kabulay, nga dumdum nga, request ko man tayo, 7 Cs. Ang aja may isa 7 inches. Ayan. Naimbangal tayo kapsat kaya amin man nga damagan tayo ipakargak memory album yu 123 album numano ti bayad na. Tuy agdamdamag Lorenzo Solis iti Baluarte Santiago City kadwa man tay ay jay kitawak man. Kitawak ti baby kinineneng akantaan nyo pa na. Apo kapsat ore awan tinagan na ting nakakabil. Awan na. Awan okay. No gumatang kayo apo ti city may ore may sala nga po ikargamin dagiti mabaliming nga ikarga nga sonata pero lang di hamping nga na-release nga sonata mi kasi apo ti effort kadua tapno hangagwaras tapno ma-enjoy yung mati kinangina na si album mi nangina ko namin manufactured nga min sa US karo bakit iti unin akaslakala di unig iti sound system ti kinalawag na kasi nga ro hang kaya mabayin nga agdamag wag may hiyang magtanong kung may right med ba nito? Adamang kastamang. May right med ba nito? Ayan, thank you very much for asking. Anyway, ulitik apo, kadagiti kahit na apo nga maadaan, kadagiti kan kansyon may unpublished or published, gumatang kayo ng iti may isang album, iti latest. Tapos, dapat suro na nga, USB yun. Gumatang kayo ito USB, gitugod kayo ito USB, takarga, may apo na kita iti iskandal. Hoy! Joke, iskandal dahil kantata na maka-iskandalo nga talaga dahil jay. No dati ka guram, ipangag mo lang, lalo no chismosa dito karubang. Ay, chismosa. Patugtog mo lang tayo chismosa, apo, takita mo din nga mapasagidan dahil tanga karuba. Nga roda, akasa request, dati kanua, Baby Kenny Neneng. Nagbaliwan ti panawen ni Baby Ken ni Neneng sa balin nagnaganda nagrigat payang balik senen pati lang ken no gali jakon na matarosanen awanen ni Ilokanan nga amambuk idiya panawen ayawanan day di narumpi ano umisan mapagbingi at ay balasan anagamili kalay tupay sang tumakuti
Ayawanen tingkam isala tabak paketen kadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala tintarayda anusan minti bagpaket kanu bumalsi ay napiket. Ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin la dawanda duwag kawesda kinurang tela pati bantay parangda awan ti prenot paggaagda awanen ni inokana nga amuk idi yun unana. Ayawanen day di narumpi anu umisem apagbingi atay balasang anadamili kalay sang tupay sang tumakuti. Ayawanen tingkat misala tabak baketen kadititenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala tintarayda anusan minti babaket kanu bumalsi ay napiket. Ayawanen tingkap misala tabak paketen kadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala tintarayda anusan minti babaket kanu bumalsi ay napiket. Ayawanen tingkap misala tabak paketen kadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala tintarayda anusan minti babaket kanu bumalsi ay napiket. Ayawanen tingkap misala tabak paketen kadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala tintarayda anusan minti babaket kanu bumalsi ay napiket.